Uyabona lento yokuthengisa akusiya noma ngangibani. Ngiceda kubona ipost yento ezinhle engingathanda ukuyithenga. So ngadecide ukum-inboxa lo muntu opostile. So mangim-inboxa ngiyabuza ngithi ngiyabona le ithombo oyifakile uzifake inumber 1 2 3. Unumber 1 malini uyasho. Unumber 2 uyasho. Ngithi okay, uma ngingakhulisa unumber 2 mhlawumbe ngithole okukhudlwana kungaba imalini. Hayi uyangiphendula ngisho ukuthi oh uhlala kuphi sesiwami asho ukuthi uhlala bese ngithi mina no ngiyabonga ukungiphendula ngithule aphendule yena ke manje athi manje sengiconfused ukuthi manje ini so ngibhale ngithi uthi manje ini athi ungazongenza isilima wena so ngingasolo mina ngiphendulana nawe imibuzo eminingi engapheli bese wena uyathula nje usho ukuthi ngeke uthenge ngithi cha imali ngisengakabi nayo kodwa bengifuna kuba nolwazi ngale product hayi into elandelayo so ngitshela ukuthi ngiyisilima ngisiphukuphuku angazi esibuyaphi ngithi mina so ngithuka phela so ngibiza ngesilima ungibiza ngesiphukuphuku esingaziwa ukuthi sibuyaphi isono sami yini ukuthi ngibuze ama price nokuthi uhlalaphi uyakhona na ukuthumela lezi zinto hey ukuthengisa akusikwa noma manje sengithukelwa lokuthi ngibuze imibuzo egcineni ngangathengi awukahleni mina ngibonile lento yokuthengisa akusiya noma ngangibani